Asante Mantemo, so for Dr. Frank Mwakohene. And I would then watch him be no to hold more de ma 1 more 2 from a good day or quiet more name so so one chuo who in free mo. One a regional security council no a bay near bet me be a sabay dipe be at a sad one sat a bit me account. Asante Regional Minister Dr. Frank Mwakohene ene wa friends and show for no mabonkomo akyere kwan Premtobre Kasee ama santiman puntu agya na so na nenkase mu na ochese wo ma wona etufuma gudi a emfam na kwan so na wotwemienu se wonso se won fidie emfiri kwa ebrintu ene ensuensu a wa santimantem ha eho ye hu se asantimantem no ye ya di mbone ewo eye yensuo ene mining ene de keke ka ho in terms of Galamsey any illegal mining whatsem. Yes, there should be no mining whatsoever in any forest reserve. In Junior, also social forest na usudi ewo form yi oniema nyina free forest in the next 2 weeks. And sana you see form na ya remu and making sure say the right thing is done so far as protecting our outer bodies and protecting the environment here concerned. Ye to hwana mo. Ye nimse adwuma na opese wo ya fa kwai paso ne fa ya adwuma no na ntimi mu ase de be ya oman no ene timamufuo nyina ebetimi enya ho mfaso otoa ne nkase so ekire kwampa a wo fa so ama asante mantem ha ensuensuwa no ani atie nso ensuo no so ya hu ne se ensuo ne biti eni asante mantem edu hu se de ensuo etine fa ebi wana ne ti ewo mantem foforo eti wo beyi wo nkrofo ni nyina de afiri ensuo na no but mantem foforo no ntimi nya ne de na omo hono no wo ho no ensuo ne betwa mu e ba bedru asante mantem ha no na ensuo ne da so eye te said the Galamsey da so koso asante mantem no nim se mat de ekire na se with this in mind we are teaming up with the other regional ministers omo wo within yen enclave ebetima boa ya ma ya team up to make sure say ebetima clean your water body said be ya anamo ye betutu asante mantem ha no mantem foforo a weakness and I be o man timi anya no manen sa ankoye te said ye ya pam obia so still ensuo na nintiminti ye